tidak. Hai, assalamualaikum teman-teman. Selamat pagi. Semangat pagi teman-teman. Selamat berpuasa bagi yang berpuasa. Selamat beraktivitas yang lagi beraktivitas. Hai, assalamualaikum teman-teman. Kita tadarus dulu ya teman-teman. Halo, assalamualaikum teman-teman. Selamat pagi. Selamat berpuasa bagi yang berpuasa. Selamat beraktivitas yang lagi beraktivitas. Tapi ini kan hari Sabtu, happy weekend deh. Iya, harusnya tadi mau pergi olahraga teman-teman, tapi harusnya jalan pagi sih, tapi lagi hujan teman-teman. Hai, selamat bergabung di live-nya Bunda. Semoga semuanya sehat ya. Perkenalkan Bunda Santi dari Makassar. Bunda tinggal di kota Makassar ya teman-teman. Ini lagi mau tadarusan teman-teman. Jangan lupa like-nya ya teman-teman. Yang lagi nonton live ini Masya Allah. Jangan lupa like-nya ya teman-teman. Masih semangat puasanya teman-teman. Halo. Nggak aku kasih lihat muka karena belum mana teman-teman. Belum bersih-bersih muka. Halo, assalamualaikum, selamat bergabung di live-nya Bunda. Yang berpuasa selamat berpuasa ya teman-teman. Happy weekend guys. Happy weekend. Komen-komen yuk. Kira-kira kalian mudik nggak di Lebaran nanti? Tapi masih lama ya teman-teman. Mudik masih lama ya guys. Maksudnya ada rencana mau mudik nggak teman-teman? Rencana pulang kampung kalau pas Lebaran teman-teman. Masya Allah. Yang lagi nonton selamat bergabung di live-nya Bunda ya teman-teman. Terima kasih, Masya Allah. Terima kasih, semoga semuanya sehat ya teman-teman. Salam kenal teman-teman. Bunda tidak kasih kelihatan mukanya karena belum bersih-bersih muka guys. Ini lagi mau tadarusan. Puasa hari ke-8 teman-teman. Bagaimana pengalamannya berpuasa teman-teman? Oh iya, untuk saudara-saudara kita yang di Jabodetabek atau dimanapun yang lagi kena musibah, kalau Jabodetabek kayaknya tinggal bersih-bersih ya, tapi Masya Allah itu lumpurnya banyak banget. Udah lihat di berita, lumpur banyak banget ya teman-teman. Lumpur banyak, bau. Terus barang-barang pada rusak, ya Allah. Semoga ada solusi ya dari pemerintah teman-teman. Pokoknya dimanapun saudara-saudara yang lagi kena musibah, semoga semuanya ditabahkan ya, semangat. Sebelumnya kita juga di Makassar pernah alami ya teman-teman. Pokoknya ini Bunda live di kamar ya teman-teman. Habis sholat duha teman-teman. Habis sholat duha ini mau tadarusan sambil nyapa-nyapa saudara online. Silaturahmi walaupun lewat sosial media juga itu ada berkahnya teman-teman, apalagi bulan suci Ramadan. Komen-komen yuk teman-teman. Komen-komen yuk. Yuk kita ngobrol apa ya, bahas apa?
Apa kita bahas masalah mudik teman-teman? Mudik pulang kampung. Apakah kalian juga termasuk orang yang mudik teman-teman? Ya, mudik mendekati hari raya Idul Fitri. Sekarang kan baru puasa hari ke-8. Kalau bunda sih pengennya mudik sih, cuma kan orang tua sudah tidak ada teman-teman. Maka beruntunglah kalian yang masih punya orang tua teman-teman. Tidak boleh diabaikan orang tua ya teman-teman. Kalau bunda sudah dua-duanya sudah tidak ada, jadi mau pulang kampung juga kecuali pulang untuk nyekar ya, ziarah kubur. Tapi kalau untuk ini kan sudah tidak ada. Saudara-saudara bunda juga sudah jauh-jauh semua teman-teman. Ada di Kalimantan, ada di Jawa, ada di Jayapura, itu saudara-saudaranya semua bunda ya. Hanya bunda yang dekat di sini di Makassar. Nah, kalau kampungnya bunda itu ada di Luwu teman-teman. Di Kabupaten Luwu, itu salah satu kabupaten yang ada di Sulawesi Selatan. Di Kabupaten Luwu lagi masuk di Kecamatan Walendrang, di Kecamatan Walendrang lagi masuk di Desa Saragi namanya. Desa Harapan Saragi. Gitu teman-teman. Hai, selamat bergabung yang masih bergabung di live-nya Bunda. Salam kenal ya teman-teman. Yang lagi berpuasa, semangat berpuasa. Semangat ya. Baru puasa ke-8. Terus yang tidak berpuasa, selamat weekend sama family, sama keluarga. Pokoknya semuanya sehat ya teman-teman. Yuk komen-komen yuk teman-teman. Kita sambil tadarusan ya teman-teman. Apakah kalian juga termasuk seperti bunda tuh? Pokoknya harus khatam Quran ya teman-teman. Minimal 1 kali selama bulan suci Ramadan. Lebih 1 kali juga enggak apa-apa teman-teman. Tapi ini gelap guys. Jadi harus agak, karena bunda itu silinder teman-teman. Selain minus, bunda juga silinder. Jadi gabung tuh. Silinder minus. Nah, apa tuh? Jadi cepat sih loh, makanya bunda itu kalau baca komen-komen itu apa namanya, agak ini teman-teman, pakai lampu handphone agak silau kalau langsung baca ke handphonenya, karena seperti kalau bunda bawa kendaraan itu, motor atau mobil itu apa, lebih bagus kalau lihat jarak jauh daripada jarak dekat. Tapi sama sih sebenarnya, karena kan silinder minus teman-teman. Sambil nyapa-nyapa ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. La khairun fi kathirin minan fi kathirin min najwahum illa man amara bisadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas wa man yaf'al dhalika abtiga amrada tillahi fasawfa nutihi ajran azima wa man syakikir rasula min ba'di ma tabayyana lahu huda wa yattabi'a ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Innallaha la yaghfiru la yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad dhalla dhalalan
بعيدا يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا الشيطان مريدا لأن لا لا أنا الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا معروفا ولا أضلنهم ولا منينهم ولا أمرنهم فلا يبتكن أذان الأنعام والأعمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرا مبينا وإيدهم ويمنيهم وما يئدهم الشيطان إلا غرورا أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. Halo, assalamualaikum. Selamat bergabung di live-nya Bunda teman-teman. Salam kenal ya. Kalau suka live ini jangan lupa di like ya teman-teman. Semangat berpuasa yang lagi berpuasa. Selamat ngumpul keluarga yang tidak berpuasa ya teman-teman. Happy weekend. Hari Ramadan hari ke-8 teman-teman. Tadarusan. Semangat khatam Quran teman-teman. Walladzina amanu wa amilus solihati sanudainuhum jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada wa'adallahi haqqa wa man asdaqu minallahi qila la ilaha illallah wala amani ahli kitab man ya'lam su'an yujzabi wa usabihi wa la ya'diyanan min dunillahi waliyan wa la nasira wa man ya'lam min as-solihati min dhakarin aw unsa wa huwa mu'minun faulaika yadkhuluna jannata wa la yuslamuna nakira wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muslimun wattaba'a millata Ibrahim hanifa wattazallahu Ibrahim halila walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa kana Allahu bikulli syai'in muhita wa yastaftunaka fin nisa qulillahu yuftikum fihinna wa ma yutla alaikum fil kitab yataman nisa'allati la tu'mahunna ma kutiba lahunna wa targhawna antankihuhunna wal mustad'afina minal wildan wa an taqulu lil yatama bil qis wa
وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. Halo, assalamualaikum teman-teman. Selamat bergabung di live-nya Bunda. Yang lagi berpuasa, semangat berpuasa ya teman-teman. Yang lagi tidak berpuasa, selamat berkumpul sama keluarga. Wa imra'atun khafat min ba'liha nusyuzan aw ikraran fala junaha alaihima ay yusliha bainahuma sulha والصلح خير وأحضرت الأنفس أنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. ولله ما في السماوات وما في الأرض. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. إن يشاء يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا. من كان يريد ثواب الدنيا وإن الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا. Halo teman-teman, assalamualaikum. Selamat bergabung di live-nya Bunda. Salam kenal. Semangat berpuasa ya yang lagi berpuasa, teman-teman. Semangat berpuasa ya teman-teman. Ya ayyuhalladzina amanu kulu qawwamin bil qisti syuhada'a lillahi walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin iyyakum ghaniyan aw fikiran wallahu أولى بهما ولا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تريدوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من
ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جميع المنافقين والكافرين جهنم جميعا. Halo, selamat bergabung di live-nya Bunda teman-teman. Terima kasih ya teman-teman. Salam kenal yang bergabung di live-nya Bunda, salam kenal. Halo, salam kenal semua teman-teman. Selamat bergabung di live-nya Bunda ya teman-teman. Semangat berpuasa, salam sehat, salam ngumpul keluarga yang tidak berpuasa. Pokoknya happy weekend. Semangat berpuasa dan yuk kita tadarusan. Alladzina yatarabbasuna bikum fa in kana lakum fathun minallahi qalu alam nakum ma'akum wa in kana lil kafirina nasibun qalu alam nastahwiz alaikum falamnakum minal mu'minin فالله يحكم بينكم يوم القيامة ومن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا
تجعل لله عليكم سلطانا مبينا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما ما يفعل الله بأصحابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. Halo, assalamualaikum, selamat bergabung live-nya Bunda. Salam kenal. La yujibullah jahara bisu'i minal qawli inna ansuri yakunallahu syai'in alim in tujadu khairan aw tukun aw ta'u aw taku ansa'in fa inna allaha kama kana afuwan kabira inna الذين يكفرون بالله ورسوله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسوله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرين حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورسوله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما يسألونك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سأل موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة يرة فأخذتهم السلام بقاتل ثمين ثم اتخذوا والإجرام من بعد ما جاءتهم بالبينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم التراب ميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا باب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا.
Halo teman-teman, selamat bergabung di live-nya Bunda teman-teman. Halo, selamat bergabung teman di live-nya Bunda. Salam kenal teman-teman. Lagi yuk tadarusan yuk. Halo, assalamualaikum. Salam kenal yang masih setia menonton teman-teman. Salam kenal ya. Selamat berpuasa yang lagi berpuasa. Selamat kumpul keluarga di weekend ya teman-teman. Harus semangat puasa. Puasa hari ke-8 teman-teman.
وكان الله عزيزا حكيما لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا إن الذين كفروا وتعلمون يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إن طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. Halo, assalamualaikum, selamat bergabung di live-nya Bunda. Halo, salam kenal teman-teman. Halo, salam kenal. Ya ahlal kitab la ta'alu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi illa al-haqq innamal masihu Isa banu Maryam rasulullah wa kalimatu alqaha ila Maryam وروح منه فآمنوا بالله ورسوله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا من يستنكف المسيح أن يكون أبا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادتي ويستكبر فستحشرهم إليه جميعا فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون له من دون الله وليا ولا نصيرا يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وكذلك ويهديهم إليه صراطا مستقيم. Halo, assalamualaikum, selamat bergabung di live-nya Bunda teman-teman, salam kenal.
yastatuna qulillahu yuftikum fil 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 qali fil qalala inirufum halakala isalahu waladu walahu uhtun salaha nasfu ma'tara wa huwa ya wa huwa yarisuha inna yakun walad fa in kana tasnataini falahu sulusani mimma tara yubayyinullahu lakum an tabillu wallahu bikulli syai'in alima. Sadaqallahul azim. Halo, selamat bergabung di live-nya Bunda teman-teman. Terima kasih yang sudah setia teman-teman. Bersih-bersih muka dulu. Ntar kalau sudah bersih-bersih muka kita berhadapan teman-teman. Soalnya masih buluk mukanya teman-teman. Hai, assalamualaikum, selamat bergabung di Bunda ya teman-teman. Selamat berpuasa, semangat berpuasa teman-teman. Salam sehat ya teman-teman, yang kurang sehat semoga cepat sembuh guys. Tidak ada yang komen-komen ya, yuk komen-komen yuk, ayo teman-teman komen-komen yuk. Kemarin hujan keras di Makassar teman-teman, mulai lagi ada air tergenang di pintu gerbang. Pas mau ini teman-teman, pas mau buka guys, hujan keras. Tapi sebelumnya sudah hujan sih. Bersih-bersih muka dulu guys. Halo, assalamualaikum teman-teman. Selamat bergabung di live Bunda teman-teman. Semoga semuanya sehat ya guys. Semoga semuanya sehat sampai Hari Raya Idul Fitri guys. Ayo komen-komen yuk, kok tidak ada yang komen teman-teman. Yuk komen-komen yuk, kira-kira kalian mudik gak? Ayo, kira-kira kalian pada mudik gak? Mudik lebaran gitu maksudnya Bunda. Mudik lebaran di daerah mana teman-teman? Bunda lagi nonton tuh ada Doraemon di televisi. Cuma kayaknya kalau diarahkan ke televisi ini ya teman-teman kena copyright kayaknya. Nanti RCTI-nya marah. Bunda lagi nonton tuh Doraemon. Ini Doraemon ini film kartun mulai dari Bunda masih kuliah ini teman-teman. Bunda masih kuliah sudah ada nih film kartun. Nih. Tapi kayaknya tidak bisa di ini teman-teman, nanti kena copyright guys. Pelanggaran hak cipta tidak boleh teman-teman. Sekarang itu ngeri teman-teman. Apa-apa itu pelanggaran hak cipta. Tidak boleh dilanggar ya teman-teman. Apa-apa pelanggaran hak cipta. Hai, selamat bergabung di live-nya Bunda teman-teman. Salam kenal ya. Salam kenal teman-teman. Semoga semuanya sehat guys. Tapi kenapa di handphone tidak terangkat nih? Tidak terangkat.
Lalot ki guys. Ini film karton yang melegenda buat bunda ya teman-teman, karena ini film karton yang nanti dibuangin ya teman-teman, karena bunda lagi mendapat kerudung. Apa film karton ini, ingat bunda ini masih kuliah, zaman bunda kuliah ini ada film karton guys, Doraemon. Tuh, kelihatan kan umur bunda sudah berapa? Umur bunda itu sudah 54 tahun teman-teman. Pakai ini dulu, apa namanya, ini bunda pakai Wardah ya teman-teman, Wardah. Pakai serum dulu teman-teman. Walaupun kita kata sudah tua teman-teman, tetap harus rawat ya, tetap harus skincarean teman-teman, walaupun sudah tua. Skincare guys, bunda itu pakai produk Wardah ya teman-teman, produk Wardah. Ina mau bikin apa nanti Kak Ina? Mau bikin apa nanti Kak? Dulu ya, bikin video konten dulu. Apa dia? Ayam kah? Kita bikin onde-onde saja deh. Sebentar tapi belian. Beli kelapa parut, bikin onde-onde. Terus bikin unti kelapa untuk bikin dadar, sama roti goreng. Maksudnya bikin unti kelapanya memang ya teman-teman. Jadi bisa di unti kelapa itu kelapa yang dicampur gula merah teman-teman. Bisa diisi di dadar, bisa diisi di roti. Mau lihat nanas juga teman-teman, karena supaya, tapi kayaknya nanas mahal sekarang teman-teman. Mau bikin selain nanas juga teman-teman. Halo yang masih setia di like-nya bunda, terima kasih ya. Komen-komen yuk, ini yang lagi nonton komen yuk teman-teman. Nggak tahu mau nanti lihat ini berapa ya sekarang ini nih. Pernah saya tanya-tanya nanas 25.000 tuh satu biji teman-teman. Nah kalau beli di Indomaret yang sudah dikupas itu teman-teman 16.000 berapa gram itu dia. Jadi kalau dibeli 2 pack itu kalau di Indomaret, tapi di Indomaret sudah bersih ya teman-teman. 2 pack berarti 32.000. Nah kita bandingkan kalau kita beli satu misalnya 25.000 teman-teman, kupasnya lagi misalnya 25.000, kalau 20.000 ya mending beli satu biji ya, kupasnya lagi, terus kalau keluar biji-bijinya ada nasi itu bunda sebenarnya paling males ya teman-teman, karena kan kalau salah-salah bisa gatal ya. Nah kalau kita beli yang sudah di pack di Indomaret kan ini cuma ya begitu, harganya sudah naik ya, namanya juga di ya, cuma tidak dikerja lagi teman-teman, tinggal di blender, tinggal di ini kalau mau bikin selain nanas. Kan kita mau bikin teman-teman, bikin apa namanya, mau bikin nastar guys, tapi selain nasnya bikin sendiri ya teman-teman, gitu loh. Cuma itu tadi bunda bilang, antara beli di Indomaret atau beli yang satu utuh. Cuma kalau satu utuh itu teman-teman, apa namanya, itu kupas nanas dan kas keluar biji anunya itu bijinya. Nah kalau kita beli di Indomaret yang dekat rumah bunda ya teman-teman, dia sudah di pack, memang harganya sih bunda kemarin sore lihat 16.000 satu tempat tuh ya, berapa gram itulah. Nah kalau dibeli 2 jadinya 32.000.
Kalau misalnya nenasnya masih sama, kapan hari bunda tanya itu 25.000, 22, 25.000 tuh nanas satu. Nah kalau nanasnya harga begitu, mending beli yang sudah ini ya teman-teman, sudah dipek. Walaupun sebenarnya itu kalau dibanding dengan yang dibanding dengan yang satu itu, ya tentu saja lebih banyak ya teman-teman. Halo, assalamualaikum. Ya. Banyak sekali pengeluaran kalau Ramadan, betul kan? Iya, iya sudah, iya. Lagi lagi live kak sekarang, lagi live YouTube kak. Kau udah nonton kak? Nah, live YouTube mah live YouTube. Kalau live YouTube mah tidak ada kata-kata nanti. Aman ji. Tunggu dulu saya tanya. Bagaimana keadaan? Sehat-sehat aja. Bagaimana dengan gimana Asin kan? Halo teman-teman. Halo. Maaf ya, bunda lagi nelpon dulu. Halo. Ih, mati. Mati dah. Mati guys. Hai. Mati guys handphonenya. Kebiasaan kalau orang menelpon belum selesai bicara mati handphonenya yang mati tuh guys. Maksudnya orang yang menelpon langsung matikan. Ayo teman-teman komen-komen yuk, kalian mudik gak? Dari tadi kok tidak ada yang komen ya. Tonton juga dong konten-konten video bunda. Sepi banget, sepi viewsnya teman-teman. Pikir dulu ini, beli kelapa parut mudah, mau bikin ini, beli sayur, beli ikan dah. Tapi masih banyak sih ayam di kulkas. Banyak sih ayam sih, cuma bosan juga ayam terus. Bosan guys, ayam terus. Bosan. Pilih lihat ikan juga lah teman-teman, pilih ikan. Pergi mau beli kelapa parut. Karena kalau sore sudah malas teman-teman. Mau ngebuburit juga enggak tahu deh. Dia lihat takjil kalau sore itu teman-teman. Ramenya itu kalau sore itu rame banget guys di Jalan Poros Utama itu. Ramenya luar biasa. Orang berburu takjil. Rame macet guys. Kalau ini nanti juga dilihatnya. Tapi kalau hujan masalahnya ada malas banget keluar kalau hujan teman-teman. Kalau kayak kemarin itu bunda keluar beli apa ya, beli soto ayam tuh kemarin. Bunda keluar beli soto ayam karena pengen banget makan yang berkuah yang panas. Nah, pas keluar ya gerimis kecil, bunda naik motor ya, mau pulang hujan keras. Orang sudah mau buka ya terpaksa pulang. Bunda bawa mantelnya ternyata mantelnya baju semua teman-teman. Yang bagian celananya ndak ada, salah masuk tuh mantel. Masa baju semua, ya sudah basah lah bunda. Gitu. Itu makanya kalau sore-sore itu malas keluar karena hujan guys. Tapi nggak tahu kalau ini hari masih hujan apa tidak.
Padahal kalau sore belanja itu rame guys, walaupun macet. Simpan motor di ini, simpan motor di Indomaret atau di Alfa, terus kita jalan kaki disusuri tuh jalan poros utama. Sangin penjual kiri kanan, penjual guys, padat. Itu Munda mau live di situ sebenarnya, cuma masalahnya apa namanya, takut hujan. Tapi nggak tahu, tadi saja mau Bunda mau pi olahraga, mau jalan, hujan. Gimana orang mau kas keluar lemak-lemak yang makan sahur, nggak bisa gara-gara hujan guys. Orang kalau bangun sahur itu teman-teman pada tidur, kalau Bunda nggak tidur guys, memikirkan ini banyak hal yang dipikirkan teman-teman. Ya tentu saja menunggu sholat duha dan tadarusan sih. Hidup ini banyak yang dipikirkan guys, banyak yang dipikirkan ya, gitu loh. Oh ini sudah mau ada sapu situ nah di ruang tamu situ. Sebenarnya mau sekali-sekali live di ruang tamu, kayak masalahnya malas ke sana. Lebih suka live di kamar teman-teman. Jengkel lah. Selalu bikin jengkel. Hai guys, komen-komen yuk teman-teman. Bunda mau lihat-lihat ikan ya teman-teman. Tapi sebentar lagi, sebentar. Kemana itu Ina? Tahu aku mau di ini. Bingung juga kalau mau buka puasa itu apa yang mau dibuka lagi. Ya kadang-kadang orang lebih suka beli sih daripada pusing-pusing, cuma masalahnya ini teman-teman, kalau kita bikin sendiri sesuatu itu kayak terjamin kebersihannya guys. Sampai sini saja dulu ya. Sudah jam 5 juga. Sampai di sini dulu live-nya teman-teman. Terima kasih yang selalu mengikuti live-nya Bunda. Terima kasih. Selamat berpuasa, semangat semuanya. Assalamualaikum.